Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Xoşku berayın berumet. Selavu rahmetu bereketa Xwedê Teala li ser me ve hemyabe. Ez îro dixwazim bi çend deqa behsa zulmê û behsa mezlûma bikim. Me gelek cara derheqê zulmê da hin mijar derheqê zulmê da me hin sohbet kirine lê her ji ber ku her tim zulm tê kirinê o îro li rojhilata navîn bi peranê li dünyayê zulm rewaye zulmê cê edaletê girtî neheqî cê heqê girtî ji ber wê ev dixwazin dîsa wek her car behsa zulmê bikin bala we bikişînin ser zulmê û zalima û neheqiyê ku divê Müslüman li ku cê xwe bigire û li ku dirê bisekine. Gelê guhdarên bi qîmet her dînekî sembolekî wî heye, dînê İslamê jî sembola wê edalet. Berî pêşî divê mirov tewhîda Xwedê Teala ji xwe derê ibadet bike. Edalet jî ew jî ibadet e. Piştî tewhîdê ê esasî di dînê İslamê de edalet. Edalet ew e ku mirov çi layeqê ku bi daynişûna wî, çi bi kerê ku were daynişûna wî kar bide ehlê wî û her kesekî layiqê çi heqê bi heqê wî bê kêmasî bide. Ev edalet e. Lê mixabin îro di rojhilata navîn da welatê ku xelkê wan Müslümanin bi rastî jî zulm û zordariyeka pir bênîşe yani zulm û zordariyeka bêhed û bêhesab tê kirinê û navê van kesê ku van milletê hanîne îdare dike navê wan jî navê Müslümanin divê em Müslümanin û digel wê jî ew heq û hiqûqê ku Xwedê Teala di wê kitêba ku wan pê baweriyanî hatî ebeden riayetê wî nakin, jê re rêz û hurmetê nagirin û bin pê dikin. Ji ber wê me xwest em çend kelîme îro behsa zulmê bikin. Lewra Müslüman divê wezîfa wana pêşî divê li dijî zulmê bi û li ba heqiyê be. Heq ew tişta ku Xwedê Teala kirş kirî yek navê Xwedê heq e. Me gelek cara behs kirî. Heq li ku be divê tu li ba heqiyê be û zulm ji kê hat divê tu li dijî zulmê be. Tu li dijî zalima nebe. Zalimên îro dikare bibe mezlûmên sibê. Mezlûmên îro dikare bibe zalimê sibê. Ji ber wê zulm û zalim û mezlûmiyet dikare rengê xwe biguherînin, dikare nasnama xwe biguherînin, dikare partiya xwe biguherînin. Lê zulm û heqê her tim li ciyekî ye, cî wî sabît e, cî wî em bê Xwedê Teala jê re pîvanekî danî, heqekî hiqûqekî danîye. Divê tu zalima li gora pîvanê Xwedê Teala xwestî tu li gora wan pîvana naz bike û heq jî li gora pîvanê ku Xwedê danî tu wisa hîn bibe û wisa heq naz bike. Gava tu pîvanê ku Rebê kainatê ji zalim û ji zulmê re danîye û ji heqiyê re danîye û wesfê zalima de gava tu wisa naz neke wê şaxê tu dikare her wextê însan dikare em vê tu mabesta min mirov dikar her wextê reng biguherîne, kiras biguherîne, carna bibe kesk, carna bibe sor, carna bibe spî, carna bibe em bibe qirşûnî, carna bibe reş. Yani li gora menfiata xwe dikare tê keve her rengî û her dengî. Eva jî zulmeka mezin bi xweratîne tê. Lewra Xwedê Teala di Qur'ana pîroz da di Sûrê İsra ayeta di Sûrê Hud ayeta 113 da Bismillahirrahmanirrahim wa dibêje ve la terkenu ilellezîne zalemû fetemesekumun nâru ve mâ lekum min dûnillâhi min evliyâe thumme la tunsarûn. Divê gelê insana hûn mêldariya zulmê nekin. Hûn li ba zalima cê xwe negirin, li ba zulmê cê xwe negirin û bi mêldariya zulmê nekin, bi helwesta xwe, bi zargotinê xwe, bi gotinê xwe, bi nivîsê xwe, bi helwestê xwe be. Her şêweyê hûn mêldariya zulmê nekin, bira dilê we mêldariya bi dilê we mêldariya zulmê nekin. Ve mâ lekum min dûnillâhi min evliyâe. Eğer hûn zulmê bikin ji bilî Xwedê Teala tu dostekî we, xwedanekî we, hogirekî we tuneyî
ثم لا تنصرون پاشی هون یا الکره و جنای کرنه ev قاعده کی الهی اساسی بنگهیه ای her kesi geride de deve Xwedala deve hon meildariya kesi ku zulme dikin nekin wala terkenu ila lezine zalemu hon meildariya wan kesi ku zulme dikin nekin zulme dikin ve hemjil cem zulme sekin hon meildariya wan nekin ev ayeta piros bime de zanin ku gava deve ellezine ev kes dikare babet tabi دکاره باوی مبه، دکاره برای مبه، دکاره به قومی مبه، دکاره عشیره مبه، دکاره به خلقی خریبه، دکاره به مسلمان به، دکاره ناسنمای نه دیاره. کسی که ظلمه دکه کید و کیفاویه، ولو سروک و سرورته، ولو پارتیا تا گوت ریخستنا تا بسالان تا امک دایی، تا کد دایی، اگر ظلم جوی هات، اگر حواله تا هات، جدوسه تا هات. ابدا دوت الجميع جي خوان نكر اوا يك اساسي مروفاتيه يك جهيم انسانيتي كو مروف لبا ظالم جي خوان نكر لي بخابن يرو وصاي نخير روشلاتا نابين تمام دنياي وصاي ام بس مسلمان دك اولاتي كو خلق وان مسلمان مخابن انسان ظلم خو نابين ظلم سروك سرور خو نابين ظلم پارتی و ریخستون و قوم و عشیرت و اقربای خواه نابینم اوا کارسته که مزنه سرمدهاتیه جبر چمم نابینه لورا ام دین خودی لگورا کو خودی گوتی ام ناس ناکن دین خودی لگورا کو خودی پیوان جردانی ام ناس ناکن اما شیخ هی طریقات هی جماعت ام لگورا منفعت و منتالتا و جبات و جماعتی و سیده و شیعی اسلام نازکن او جی لگورا منفعتا دستهلداری بو کو تفت گره مخابن ام ظلمه جی ناز ناکن ظالمه جی ناز ناکن ام گل ام هم ظالمن و هم جم گل ظلمه جی خود گرن اف قج مرا تشتکی عجیب نه تشتکی نورمال ته لو رجمه کس دوی پیری عیبی پیری نای پیری کس خطای خود نابینه کس نابید دوی مترش تاني کسی کو عقیده وان ساغلم به کسی کو ام به لگورا کو دینی خودی کوش محمد علیه الصلاة والسلام راشدی وسا خو پرورده کربه او کسانا تاني ظلمه دوینه او جی چند کسه گم کسه دنگی خو ناگین کسه جبروی ایرول ولات ما بناو محافظه کاریه بناو دین ظلم کا مزن تکرنه پارتی لایق و سکولر جی var yani حزب و رخصتنی لایق و سکولر جی بسالان zulme dikin em li bendê bû destê meleber hewa be xwedê vekirî bû kesê dîndar Müslüman muhafazekar kesê Müslüman wer bi iktidar ku vê zulmê rakin mixabin hatin îro li rojhilata navîn temamê rojhilata navîn de kesê ku divê nevon Ehmed Muhammed Ali Weliyê xwedê giravê Müslüman li mêj dikin zulma ew dike bi rastî jî kesê layık û sekuler wê zulmê nakin çira lewra perdel ber çavê wan kesê zalim çavê wan kor e Peygamber aleyhissalatu vesselam dibêje ev zulmû zulûmatun yewmel qiyameti divê zulm roja qiyametê zulûmat tarîtî ye her wisa kesê ku li vê dunyayê zulmê dike ji xwe roja qiyametê tarîtî ye ji xwe roja qiyametê karesat ezab agir cehennemê ye her wisa kesê zalim vê dünyayê jî dike cehenneme vê dünyayê jî weran dike çavê wan pêşiya wan nabîne çavê wan heqî nabîne ji ber wê gelî Müslümana divê merev tu carî li ba zulmê cê xwe nekir ji ber wê pîvanê Xwedê Teala ew ku divê guneh şexsî ye guneh şexsî ye gava min gunekî kir gunê min ez tenê dikişînim qanûna Xwedê de were ye divê qanûna ebdî wî de ji were be ev kêm zêde li Avrupa wisa ye eğer ez karekî nelirê bikim dewlet min an bir sistemê Avrupa piranî min tenê ceza dike aila min ceza nake zarê min ceza nake zarê min tewanbar nake wan tuhmet nake nabê bana bin tuhmetê binê tewanbariyê dane bi çavekî neyartî lê mêze nake û em bibêjin ez neheqî bikim ez diziyê bikim ez karekî nelirê bikim sistemê Avrupa zarê min birçî nahêle
لیل مخابن روشلاتا ناوین ایر تو گردان رخصتنه که لگال یا ایلگال ای روشلاتا ناوین به ایر دستهلاداری وی رخصتنه حزنه که وی شخصی جزا دکه و تمام مالبات جزا دکه جه تمام درفتن بویژن دستهلاداری جی به پاردمینه به برچیبونه تسلیم دکه ده تاریخ دا فرعون ملت مصری به برچیبونه تجربه کرد مشرک مکه پیغمبر علیه السلام 3 سال امبارگو دانی سروان 3 ساله ام به گوت مسلمان اسلام به زوره ده تاریخ دا وانا دیرو که دا وانا هنه ام به پشت 3 سال مشرک مکی هاتن رحمه کو حیله ها نو واتشه کنه انسانی امبارگو دانی سر محمد علیه السلام سر پیغمبر و ام به مسلمانا رابو سخواش کناندن لیم خابن ولات ما ایرکی دجی ام به دست حالداری گوتنه گوته بتشه کربه ام به فعالیت کی کربه بتشه کنه او کربه وی اصول الله و تمام مالبات وی ام به ویژن به برچبونه تربیت که گله کی مستمسکات و دلیل اثبات ویه هه جبر وی خدا تعالی د سوره خدا تعالی د قران پیروز ده بجه د سوره اسراء آیت 15 دا دوی ولا تزیرو وازیرتون ویزر اخرى تو گنه باره کی گنه کسی گیدن هر ناگره تو کسی کی جو گنه کسی کی برپرس نه کی باش بش خرا باشه کی خرابش خرابه تو گنه کاره کی قانون خود دا گنه کسی گیدن هر ناگره یعنی eğer من سوجه کی کربل بدونه خود تعالی زارو که من ناد جزای سوجه منه روزا قیامت جی کس گنی مبار ناگره زار من عائله من مالباتا من ام بوی مرید شیخ کسی کی شیخ تو کسی کی گنی کسی هل ناگره کی چک گناه کرب او گناه خوال دکره جبری وی خدا تعالی دخوازه عبدی ویجی و قانون خدا تبگر لور ام دوی ام رب عالمین باورن گواتو رب عالمین باوره رب عالمین رب خدا تعالی چوال به دنیا حق مسلمان داده ای کافر داده ای حیوان داده کسی هری دجاتی و دجمنته خدا ده که خدا تعالی daha ملک و مال و ملک دادوی لیم خابن افد قانونا ام به هن کسی مسلمان کو ده محافظه کاره افد قانونا اون دا تونه او به ناو اسلامی خلقی به برچبونی ده تربیه کند ده تاریخ ولات مدا جارا یکم کو کسی محافظه کار خدا گراوی محافظه کار راز سرخوا خلقی به برچبونی ده تربیه کرنی و ظلم کا مزنه و نمروی کی مزنه و هویتی کی مزنه دوی مروف لدجه و ظلمه بسکنه او دینی کو باسا ظلمه ناکه او دینی کو باسا ظالمانه که او انسانی کو انتلکتوالی کو عالم و زانه و ریبری کو باسا ظلم دما خانه که برقت باسا اسلامی نکه ایرو خل برچیه میرک برچی تو رافسه خوا باسا تشیدن جراده که میرک دبنه نیری ظلمه تو راف باسا تشیدن جراده که دبی انسان محتاجه چه بت و باسا ویجی رابک دو حف کارست مزن دسر میاده هاتنه ام ملت کرد وک و همجی مسلمان یک کارست سوسیالیزمی که سوسیالیزم کننا ملت ما او چیکا مرواتی کد مجیو دلی میاده هبو او چیکا جناوی داخل شک و شبهت کری تمام ام هجایی می دینی و ملی تمام برافتی کر جن جمری خواهش کده مر جمری خواهش کده مر جنا خواهش کده باف قیزا خواهش کده باف قیز دیا خواهش کده یعنی شک و گمان کرد نوا مالباتی تو کسی که راستنن اما بقاسی کارست سوسیالیزمی مرویش هورتی را کری تو تشتی که کارست مزن سر به ملت کرد نه هاتی آدو دا کارست محافظه کاریه به ناو محافظه کاریه ظلم کا مزن دبن سیوانا دین دا تک کرنی تشتی که وانو دین به هفتونه گلی مسلمان ام محافظه کارنن ام مسلمان خدا تعالی در سوره حج آیت داویدا هفته حج از باور بکنی هشت هفته ونای بیرامن دوی من ناوی و او ناوی ای پیشیا و یعنی امتی پیشیا و من ناوی و مسلمان دانی ناوی من مسلمانه محافظه کاری چی محافظه کار دو گوتنه که عربیه که کردیه یعنی کاری خود محافظه دکه تشتی که محافظه کاری و اسلامی به هم ناسه کنه ام مسلمان
دوی ام لگورا دین اسلامی ورن پرورده کرنی بقاسی وان دمی داوی محافظه کارا زرا دای مسلمانا تو دلیل تو سیستم کیدن تو پارتی کیدن تو دین کیدن زرا نه ده مسلمانا تشتی کو محافظه کار دکن بناوی اسلامی باور بک şeytan جی ناکمانتشتانا yani o kese gugu muhafazakar hema bi illallah berevin kesi gugu az muhafazakar hema je berevin muhafazakari çi muhafazakari ne TGK İslami ne TGK dini evdev jivan tişta berde em Müslümanın İslam ev ku tişta ku me Xwedê Teala Kur'anê da ji Muhammed aleyhissalatu vesselam ra daxis ez behsa wî dînê dikim ez behsa dînê terîqata sofîzmê van cemaetê ku li welatê me hene ku dibin sîwana desthilatdariyê da çok az tiştê em bivê dîn kitim dikir dîn li gora siyaseta desthilatê bikatin em behsa wan nakin em behsa wan Müslüman nakin ew Müslümanê ku bi Qur'anê bawer e ew Müslümanê ku li gora Qur'anê bûne dîndar dînê xwe wisa nas kirin em behsa wan dikin جبرو گلی مسلمانا محافظه کاری کارسته کام مزنه ایرو بناو محافظه کاری ظلم کام مزن تکرنه دوی ام تجاری لجم ظالم اجی خو نگره ام لجم مظلوم کی ام الگلما به ظالم کی به ام لدجی به ظلم جکدا ور کیفاوی جباوی مته ملت مته پارتی مته اگر ام انسانن دوی انبیا وسوبک ببین جبوکو مرو به انسان خودت عالم انسان خلقاندنه ام وقت مروف خلقاندنه ام امروف خلقاندنه نه وقت مروف خودت عالم امروف خلقاندنه جبوکو ام به خصوصیت مروواتی خو بزنه به خود دین شاندی لما خابن او دینی کو خود شاندی ایرو دنوا چار دو قاوی قرآن دای مراکی دانشجی کی دننا مدینه کی جخورا چکری لگورا منفعت دخوال لگورا سیاست دخوال لگورا برجانتی خوی ملی نظام ای خوی ظلم خو بقاوه ما ام به قلفه کی ظلم لی کری اواجی ظلم کم مزنه ام سر ناو دین بدین را دکن جبروی روز قیامت ایون شو حضور خود تعالی و حساب بیا گله کی گرام بگم گل ظلم جه خو نگره حتی جارک دن بیم دخیل خوشیده السلام علیکم و رحمت الله و برکاته